Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Managing Director Jong Jets 24/7 uba penskamlang W Yuria ula Phah ada ke Dorkhas she Chief Secretary ke Jela uba DP walang hakani ke Dorkhas uba penskamlang ula pensngau she ha ke bedi bagi jingmi ki Nongkamai Arshaka ha ke Jela ha ke kerteng jong ki Rapido bat halor ke jing bom shimkya bat bom lei ke tanah transport ke sarkar Jela halor kani watla na kaleng jongki kila ujor ban kapor she ke tanah transport halor ke jingmi ki Nongkamai Arshaka Beaiñ ha ke Jela Kebalong ke jingpen Kenya ke kendon hapo ke Meghalaya Taxi Aggregator Operational Rules Arhaja Arpo Rule 3 Subsection 1 Kunta ula kerpat iu Chief Secretary bantuk lalem halor kenika kam kenang makan long ke jingpen toy ki bakamai ha ke Jela. Kejuan jadi along by 1 point right ba di ban shim action ni illegal aggregator ki ba operate ani license tangata hi takra meeting ro kam slam na yang kren abashai be chief secretary ba diwan ni tambah remind ba di ban shutdown ya ki app ini ki aggregator company ki bomdan license makani ka khata wa ni kalau very unfair Umar mentala akunyo benai ngin ya struggle na kawai ka table syakawai ka table te menta kawai ka menta ba ni hapani kundu ya ni chief secretary ni ka kong kajikren na kalian chief secretary dong kali sapat kali but commissioner DC kata te ngi kermen ba ya kai bedi ba kani umar ba kadiki issue ko slam ba ya kermen ba menta resolve no umar ba license jongi ru kala jangkon te kala sim apun atati ringi nadangin le na nai le shu ka license ba kumbalong mentang dan jumut dan ka license nada ya ki our rights are not being protected so kakum baji kelu ini na report na de bede commissioner ne DC ne baki DTO ro ki om bakin sale nomor ba ki om ba nakaliang DTO numla ekani pra do te kashmiya tumye be mental asnam tam te ke action ki le bon ki ki bat tang ini ki jongi ma ki parado parasnam jongi jingsha na kaliang jongi le ni la kran ko shai ba ni kwa be finship action ya company the root of all these problems that we are facing right now te ban bat ini ki riders masu hadu kata kamde and plus like nakaliang jungi yung ko ay baking siya banish na penalize re nakaliang jungi day banle ba company hindi niki riders bopli na makiru persang hiban kamay bani na aja re maybe kasi nakaliang government kadi pagkat ba ikisinjam no banle te mentang ikran ba specifically ba shutdown ni illegal aggregator company ki bawan ni illegally kamay claim license tang tayo Teka ay pala ka panakaliang jong chief secretary ay ka nung nung kula tani ay ilong ba insakhat na meeting te insipid lang to te kerman be ba no positive te bika orte kamang end yung sa tip shangi kaya ko tayo mangi asno ro na kini kinom niya ki om ba ban register ba company jo pigile jet 24/7 kadam ba ka daw ajin siya ya ka permit ki hapale ka permit itu ngimsat mangi kali bika na kaliang department be DTO be abi di permit ya ka if you go akan transfer na ka private commercial maki akan transfer na ka private commercial itu bro kisiul hangte adi tu ngim la be kan ko jingtep jangan kalau kami ni nama kata commission kepada hasil sekitar kami deh nak apa kali ke sisa ani apa ini kata ngatre gitu di bawah tu kipat pedre ya ka menunggu function ya kata ngalak ban guarantee on camera ba ni the lowest banshim ya commission ya kata ngal assure they even menden tu idan kiba la kamai ba Rapido di nong yalam di Rapido ru kilawan ikendo ya ila ekran ka bedi bakata ki kila pampaw hi omba ba kin kwa ban siu per trip tingo ha bedi bakata ngini penbet ting halawan ra nakaliang ki ay ka proposal ba
ngile a commission base. Wai ya kataru ngala agree bang ngile a commission base. Te ngatrai makiru kila ya setana nong katkunga meneru ya one hi so office. Tiki ong kila ya setana ngabili kata. Nomor ba kan miat ki patrep niat commission base. Te ngatrai kini ki kindiat skiru in sudden meeting ka bakam ya boy bat kini ki nomnya Arshaka ya kani kala na rakaman ke government kadang we ka technical term ki geo fencing ki fence no ya kani ka state jung kata kala be dah besuk kata ka song betang ka well jong government bahkan fence ini ki balak ban kata ka safety jong construction of that. Itu beli pada yang bahan ni, mentah kita berbuat kita yang kalau jom kerja, sang nak jom bisnes, hari mentah ada pila yang hari mentah menu bani rapi, ada kesokalan menu bani rapi habis ni sah, mentah beda beli orang bah, kibri jom ni hilang apa. Oh again, dakin agak tak bentaru, boleh bila orang, ya nak kalian jom ni supply, nomor bah jenisnya ni lah, expect bah nomor muka jumpa kat jangan mencuang nomor ba beli ngas sedang ikan niru beli bang le kadang jumpa pisah ngale nomor ba i ba ka jela ka dengkam kat ka jela sampu senam tam du ngimdan ye ki aggregator ban balak ban punya kan ni te samla romba nang yalam ngalak sim ka rai ban le kan ni te ngalak le kan ni pan maslo hadu mentah itu kanong yarap na la pipet nang nu tumba pi mentah na lara kadai lagi sen balangnya kadai na kalian ki ke government ni nuru ni semua ni nomor way reba wala kataru ni long positive be nomor bangila rai ramba ni ni pupoi macam tu ba ila tu ba ni self sustain mong ki bangi ni permit ni kalsa ni kalsa kulit kan ki bacila atar ni kawin jikwa jadi tharai nong haban ya kundu ba ki minister tu ngasno lembai chief secretary ru ngatre ila man convey ni message nomor bangi long nakalian jadi ko ai ba nai tur thanraj long hakatu bentar nomor ba yo kelan susu ni persang be bangi ya nomor bangi ya kelenti ke badai kajing demand jeng iru ka kamde bangi demand hal air kade as per the rules be kembangi kalau be clearly be kade Meghalaya taxi aggregator operational rule 2020 under rules 3 section 1 ni lah batai hantu syai ba kino ki individual company ni kino ki ba bamut Nongkamai as an aggregator gidi ban yo license they may take ni katkum ka ani wan ban pan ban ni kendu ya chief secretary ngatrai lembai chief secretary ila ban convey ganisha ngatrai the most probably ni expect chief minister nomor kani ka issue la arsenam tam la jendap la isnam ta te ka shang ni la persang. We are the first aggregator in the state of Meghalaya and also the first aggregator, taxi aggregator Hanot East but adopt EVs. Before Assam did it. Assam did it last year, we did it before last year. Redo bentar recognition, anything. Wala kata yung slide, we just want justice. Ngaruh masih dani itu jumpa kan marba finapay kum last year par baki na Assam par bagi launch itu bayo. Launch bayo ngai transport minister Umit Khmat bayo publicity ha, and they were claiming ba ki the first aggregator ban in the entire India. Indre ban the feedback ki last year ni last before last year ngatre fikir mau hi launch i de competition mungkin de kata fla de ban situ hi high recognition na betaki entrepreneur ni ka jela joni. Baadu mata tak nomor ki ba register tak ki. Jinsha application nomor shaw no ni la check laptop la koi di hajar no. Tang ba sin la check pa kin judan permit ye kata. Ni sakut harata bentar. Andre ni pek dan di parlot hadian juni ka dance koi ka aggregator or any right. Tang ba ngam tip sure ada nomor ngasutu problem sendiri. The only difference banila on survive ni kalau ba ni utilize ye ki electric vehicles. Only that ba ka sustain yung on a single leg ni ya nalong no utagay ba nila on survive do mutala almost 3 years to government shong government kani ka reflect kay ba government kali ang taki entrepreneur the first aggregator